Sajam stipendija koji Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira već 7. godinu za redom, ove godine je održan u decembru umjesto u oktobru, kakav je bio običaj prethodnih godina. Upravo smo evo sada nekako kolege i mi zaključili da je ovo u stvari postao međunarodni sajam stipendija, s obzirom da imamo goste iz Hrvatske, iz Budimpešte, odnosno iz Mađarske. Imamo dakle 27 izlagača koji su jedva dočekali da sajam bude organizovan sa danima univerziteta, odnosno proslavom dana univerziteta, tako da se sada održava 15. decembra. 27 izlagača koji nude stipendije ili neke druge oblike finansijske pomoći za studiranje u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. Posjeta je jako dobra, kao i uvijek dosta studenata, čak učenika završnih godina, dakle srednjih škola, roditelja, djedova, dakle oni koji hoće da provjere za svoju djecu i unuke, ali isto tako studenata iz Mostara koji su organizovano došli sa Univerziteta Džemal Bijedić da posjete ovaj sajam, tako da još jednom smo pokazali da je sajam stipendija 7. po redu, brend Univerziteta u Sarajevu koji je stvarno, nekako se čuje za njega, zna se već šta ljudi mogu očekivati i zato je tolika posjeta. Naš cilj prvenstveno je dakle podizanje svijesti o akademskoj i neakademskoj mobilnosti, što znači da studenti kada upisuju fakultete moraju znati ili očekivati da 1 ili 2 semestra trebaju provesti negdje u inostranstvu. Ne naravno zato što je obligatorno, nego zato što je to postalo nešto sasvim normalno u cijeloj Evropi, pa zašto ne i kod nas. I upravo su ove stipendije koje se nude za područje Zapadnog Balkana, tačnije evo za naš univerzitet, su jako dobra stvar da se iskoriste, jer pored dakle prilike što će otići na neki univerzitet, on će dobiti i novac, odnosno džeparac za životne troškove i plaćene putne troškove, što sigurno da sami moraju ići i izgledalo bi puno skuplje. Evo, dakle, ove godine se organizira 7. po redu sajam stipendija. Po čemu se on razlikuje od prethodnih i da li je sajam zapravo stipendija ispunio vaše očekivanja svih ovih godina? U suštini sajam kao sajam nudi dakle isto mogućnost da izlagači predstave svoju ponudu, informacije krajnjem korisniku. Ono što ga možda čini različitim jeste što je postao međunarodni sajam jer imamo goste iz susjednih zemalja. Isto tako možda stvar koja ide nama u prilog, sajam je prije bio u oktobru, međutim kako mi nismo objavljivali poziv izlagačima da se prijave, mnogi su nas kontaktirali kad će biti sajam, da li se održava, tako da smo na taj način shvatili stvar da smo to dobro medijski progurali u zadnjih 6 godina i da ljudi već znaju da se nešto dešava oko stipendija, da Univerzitet u Sarajevu nešto priprema, tako da s te strane vidimo da je jako dobro prepoznatljiv postao. Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj okupiti sve institucije koje dodjeljuju ili administriraju stipendije kao i one koje dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Platforma Hoć.ba je vodeća platforma u Bosni i Hercegovini za osnaživanje mladih ljudi koja svaki dan nudi informacije za mlade ljude, nudi stipendije, nudi nove programe za putovanja i slične informacije, a i nudi prostor mladim ljudima da se pokažu, da pokažu svoj rad i zalaganje. Koliko su danas mladi na ovom sajmu zainteresirani za vašu platformu? Danas su mladi vrlo zainteresirani. Kada ih pitamo za Hoć.ba, mnogi ne znaju, ali se iznenade kada im kažemo za platformu, zato što to je, sad kažem, vodeća platforma za osnaživanje mladih ljudi, a pored toga kako smo u partnerstvu sa IT Akademijom i nudimo besplatne kurseve, zainteresovanost je zaista velika. Ovim povodom želim da pozovem mlade ljude da prate naš portal Hoć.ba kako bi svaki dan bili u mogućnosti da prate šta se to dešava u svijetu mladi, koji su te stipendije nude, koji se programi nude, putovanja i općenito promocija mladih ljudi. Naša fondacija djeluje već 20 godina u Bosni i Hercegovini, inače smo bliski njemačkoj CDU stranci, naravno Merkel. Gledamo da što više pomognemo studentima u Bosni i Hercegovini, bilo na njihovim studijama u Bosni i Hercegovini ili internacionalno. Nudimo dakle 2 ciklusa stipendija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i internacionalno. Oni mogu da upišu bilo koji univerzitet, zaista nam to nije bitno. Ono što je bitno što se tiče Bosne i Hercegovine, da studenti treba da imaju 8.0 prosjek i da su negdje društveno aktivni, bilo nevladne organizacije, bilo političke, dakle, uopšte samo da imamo taj neki profil studenta koji žele da napreduju i da gledaju neku bolju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.
internacionalno vezano za studente. Oni zaista trebaju da upišu fakultet tamo i onda da nam se javi na sarajevo.ludoakas.de gdje ćemo mi da gledamo na koji način možemo da im pomognemo. Stipendije u Bosni i Hercegovini se kreću do 500 maraka mjesečnom nivou, pored toga plaćamo i putne troškove iz nekog grada ako dolazi u Sarajevo ili neki drugi grad. Internacionalno od 800 do 1200 eura mjesečno, naravno putne troškove i po semestru 125 maraka plaćamo i knjige. I to je to neki okvirni dio vezan za Konrad Adenauer fondaciju i naravno stipendiranje studenta. Imamo više stipendija internacionalno jer gledamo da studenti više prikupi znanje i da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kao zaista adekvatni i zaista predivni studenti koji mogu da napravi bolju u Bosni i Hercegovini. Evo, koliko su mladi ljudi danas zainteresirani baš za vašu stipendiju? Zaista su zainteresovani, posebno za internacionalne, jer oni imaju toliko drugih nekih univerziteta koji možda trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji, ali žele da dobiju što više informacija vezano za to i naravno, pored toga mi im pomažemo ako žele u nekom drugom gradu, nekoj drugoj državi, jer imamo zaista dosta kontakata sa drugim državama i njihovim univerzitetima i mi mogu da nam se javi i mi im na taj način pomognemo da izaberu najbolji univerzitet za sebe. Centar u Sarajevu u kojem radim je jedan od 4 takva centra. Ostala 3 se nalaze u Banja Luci, Mostaru i Tuzli. I mi smo centri gdje studenti i srednjoškolci mogu da dobiju besplatne informacije o upisu studija u Sjedinjenim Američkim Državama. I naš rad je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i kroz njih i putem Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U Americi trenutno studira oko 309 učenika iz BiH na različitim poljima studija. On se tamo nalazi na kratkoročnim programima razmjene, na dodiplomskim, magistarskim i doktorskim studijima, kao i na takozvanom opcionalnom praktičnom treningu. Svake godine velika je zainteresovanost za razne programe studija, za razne nivoje studija za Sjedinjene Američke Države. Jedan veliki dio tih studenta i ode tamo. Sarajevo škola za nauku i tehnologiju svake godine nudi 50 do 80 stipendija. Znači studenti, odnosno učenici srednjoškolci koji su bili jako vrijedni u toku svog školovanja i koji su jako dobro odradili svoj prijemni ispit imaju priliku da dobiju zaista velike stipendije i jednu jako dobru priliku da studiraju na našem fakultetu. Uvjet za studente da dobiju stipendiju, kao što sam malo prije rekla, jesu da su jako dobri učenici srednjih škola, znači da imaju jedan zavidan uspjeh, zatim da jako dobro odrade prijemni ispit koji se polaže iz matematike iz engleskog, a iz medicine su to prirodne nauke i engleski, ja mislim, jezik. Naravno, oni trebaju da taj prijemni ispit pohađaju, odnosno polože kako treba, da bi u stvari ispunili te neke određene uvjete za dobitak stipendije. Evo, koliko su danas studenti i srednjoškolci zapravo zainteresirani za vaš štand? Jako su zainteresirani. Naime, mnogo je danas došlo srednjoškolaca iz internacionalne srednje škole iz Zenice, koji se itekako interesuju za fakultet, jer naš fakultet nudi nastavu na engleskom jeziku. Pored stipendija i nastave na engleskom jeziku imamo mnogo van nastavnih aktivnosti, gdje se u stvari studenti mogu na svoj način, kako oni najbolje znaju iskazati, pokazati u stvari koliko oni vrijede i koliko su oni vrijedni, samim tim i dobiti 2 diplome, to je naša SSST diploma i Buckinghamova diploma, sa kojom mogu bukvalno aplicirati u bilo kojoj zemlji svijetu koja je jako priznata. Wir geben Stipendien für Studierende. Dajemo stipendije za master studente, za doktorante i za osoblje na univerzitetima. Najbitniji kriteriji su ocjene, znači prosjek ocjena, motivacija i šta će se htjeti studirati u Njemačkoj za master studij ili kao doktorski rad, odnosno doktorsko istraživanje. Veliko interesovanje vlada za master studije koji su potpuno pokriveni od strane DAD-a i općenito je veliko interesovanje za DAD i stipendije koje oni nude i svakako još postoje takozvani intenzivni kursevi i ljetni kursevi koje nudi DAD tokom ljeta i oni su u trajanju od 6 sedmica. Putem sajma bosansko-hercegovački učenici i studenti imaju mogućnost da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. Ja sam Damir Džubur, idem u 3. gimnaziju ovdje u Sarajevu na Velsonovom šetalištu i 4. sam razred. Damir, evo ti danas na sajmu
stipendija, budući da si 4. razred, koji su tvoji planovi za dalje? Da, pa ja sam u 4. razred i uveliko već razmišljam o tome šta ću dalje, šta ću nakon srednje škole i moj neki izbor je zapravo saobraćajni fakultet, vazdušni smjer, dakle zrakoplovi, motori, avioinženjerstvo i tako dalje, tako da mislim se u tom pravcu uputiti nakon što završim, pa evo sada gledam ako ima nekih pogodnih stipendija ovdje, da se ode možda u neku drugu državu, da se studira isto taj smjer jer je kod nas to još na nižem nivou razvoja. Evo, za koju ste zapravo stipendiju najviše zainteresirani? Pa evo, najviše sam zainteresirana za ovu DAD, dakle njemačku stipendiju koja nudi šanse da se ode dakle, u Austriju, Njemačku i druge zemlje. Ja sam personalno dakle, u mojoj školi DSD smjer i sada smo polagali taj DSD ispit, tako da mi ta diploma može isto tako dosta pomoći pri dobijanju ove stipendije i mislim da bi to dosta pomoglo dakle, u mom daljem životu. Evo, koliko su značajni ovakvi sajmovi za sve učenike, studente, da se upoznaju dakle, sa mogućnostima studiranja u raznim zemljama? Dakle, ja mislim da su ove stipendije i ovi sajmovi koji se organizuju na raznim fakultetima jako bitni za studente, zato što nekako na taj način mi kristališemo svoju budućnost, kristališemo neke opcije koje ćemo dalje izabrati, dosta se više dakle, informišemo o tome i na posljedku izaberemo nešto zbog toga. Stipendije nam također daju dodatni poticaj da učimo, da se trudimo i da na kraju nešto ostvarimo zapravo da bude nešto zapravo od nas na kraju, tako da mislim da je to glavni motiv ovih sajmova stipendija. Armin Ramić, fakultet na anglistika, 3. godina, to je završna. Evo, dakle, danas došli ste na sajam stipendija, da li ste našli neku koja vas posebno interesira? Pa, mislim, došao sam, pregledao sam šta ima, išao sam na Japan, možda ambasadu Japana i austrijsku. Koliko su ovakvi sajmovi zapravo dobra prilika za sve studente univerziteta u Sarajevu? Pa jeste, dobra prilika zbog toga što studentima treba nešto tako ili da odu da vide druge države i da se usavršavaju, to jest u svojim poljima, to jest za koja studiraju. Ja sam Ilma Đanko, 4. sam razred 3. gimnazije i ovdje sam došla sa svojom razrednicom, cijelim razredom. Budući da si 4. razred srednje škole, možeš li nam, molim te, reći koji su tvoji planovi za dalje? Ja sam bila jedna od malog broja učenika koji su bili sretni da dobiju već stipendiju. Ja odoh znači, u Češku republiku, ali šta mi se dopada na ovom sajmu cijelom jeste u stvari tokom ove godine ima razmjena učenika. Uglavnom, dosta stvari sam saznala koje stvarno nisam znala da kod nas ne postoji.